babu de kitabu set ka mulakhasul fiqh no yewta en fi bayani fi bangingol al buyu' ngengu al manhiyu anha hadango ngun e mudum ngengu hadango ngu islam kondani ngu Allah subhanahu o mo sena e wodani abaha o daginani li ibadihi jiya be makko ben al bay'a yeyugol wa shira'i e sodugol ma lam yatarattab ma dama jokkondirali ala dalika e domum tafwitu futingol ko duwoni perdingol lima huwa konko tawata kanyum anfa'u ko kanyum buri wondude nafore wa ahamma ko kanyum buri himmude masalan kan yuzaham wanonde bijete dhalika e ngengu ngumma e sodu gongol ada utottugol ibadatun dewal wajibatun waddingal nde dum don biyorte don yebe haray don hande kadi ngengu ngungu moƴƴa haray ngo wonti har mungu aw yatarattab ma biye ala dhalika e dow ngengu ngun idrar lorrugol bil akharina wobbe go sabu ngengu ma ngun tawa dum don wonay sabu lorrugol hedditibben dum ko wattangolil surtout wonande wada be monopole ben dum ko wattangolil fala yasihu sallata al bay'u yeyugol wala shira wa nasudugol mimman talzimuhu immorde ommotata hino waddi dum hino nganni dum salatul juma julde juma ba'da nida'i hasani bawo juma on noddinanama noddindandu dimmurundum hande kadi harangengu daganta ko on don hande kadi li qawlihi ta'ala sabudalul alla ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya sinuddinanama lis-salati julde min yawmil jumu'ah fasaw hittina yahum ila dhikrillah wa dharul bay'a terto don ngengu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun faqad naha Allah subhanahu wa ta'ala gomdi Allah tedudo to don hadi anil bay' fi ngengu waqtun nida kaler noddinandu li salatil juma wonande julde jumande li alla yattakhidha dhari'atan ila at-tashakhul bit-tijara li alla yattakhidha fi wata o jogito dhari'atan ngantuhum ellahum ila tashahul faade sokolingol hilno bittijarati sabu njulanka ko ngun an huduriha e ga'irun ko gol tawede juma'on wa khassal bay' alla teduto dum hertini ngengu ngun o hertini ngengu ngun bi mana o toddi ngengu ngun li annahu sabu commerce min ahammi ko jiya dum e burdum wonde muhimmu ma yastaghilu bihil mar'u konko soholinta neddo bi mana ko ngengu woni nimero en hunde e wadande goddo ona occupido ha tawata tamma ko hunde ala ko lutti min asbabil ma'ash immorde sababuji ngure on fino ngure on mojjira wan hay hadore nden yaqtadi hinde nyaawa at-tahrimi harmugol fes wa adami sihhatil bay' e wasegol sellugol ngengu ngun on leer don kala ko yeya don haray sella thumma qala ta'ala rifti alla tedu to don dal dhalikum dun do mon yani alladhi dun dhakartu lakum kum jantani on min tarkil bay' sabu accutugol ngengu ngun wa huduril jumu'ah yaha tawe juma'on khairul lakum kunum bude mojjande min al istighal di soholingol occupo bil bay' e ngengu ngun terto julde nden in kuntum sartison latike ta'lamun hidon andi ay masaliha anfusikum naforeji entereji wonkiji mon din wa kadhalika ko non kadi at-tashakhulu sokolingol be ghairil bay' sokolirgol goddum go tanange ngungu be mana wigol mi do feri lore mi do sanki lore ko bende yalta simi jula masalan mami fuddi soppode ngal legal ko be ngal yana masalan mami do fuddi windande be do mami do signande be do kandir biro ko hami gaynana be do masalan kala ko wana non kadi kala ko sokolinta tana ngengu ngun ani salate ga e julde nen dum don kadi muharramun no harmi nafi ba Allah toddike bay'u ko yete ko ngengu wasen faamu haray ko commerce on tum wa kadhalika ko wononi baqiyatus salawatil mafruda waqutuji julde farilla hedditide den kadi wona jumatun la yajuzu dagota ko tashaghul sokolingol welsindagol anha gaay majje bil bay sabu commerce ma demal ma ne ugol ma kala golle washirai isodugol wa ghairi ma ko hina dido didi baada ma yunada bawo noddinanama li huduriha wonande tawegol julde nden wonande tawegol waqtu on fil masajidi ka julirde Allah ta'ala alla dali
fi buyutin ko nder cuudi Allah din ko nder julirde den adina Allah Allah yani an turfa yode mahede bante wa yudhkara jante fi ha nder majji ismuhu inde makko den wona ka cuudi maka butikaji o yamiri yo juule si wona hara ko sunna yusabbihu lahu kanko Allah subbu hinane fi ha nder majji bil ghuduwi wal asal notor rijalun worbe be andanda hore ma la tulhihim sokolintaɓe tijaratun ngeygu commerce wala bay'un wona ngeygu an dhikrillahi fi jantagol inde Allah nde wa iqami solati e ñibugol julde nden wa ita zakati e tottugol zakka on e kadi kamɓe yakhafuna heɓe hula yawman tataqallabu ngal tawata hino waylito fi muɗum alqulubu ɓerɗe ɗen wal abisar e gite ɗen liyajziyahumullah fi kanko Allah yo yoɓuɓe sana ma amilu ko ɓuri moƴƴude ko ɓe golli kon wa yazida mo ɓeydanaɓe min fadle wallahu yarzugu man yashau bighayri hisab mi torkema Allah arsi kam min Abdoullahi kala e dhurriya on e dendanangal wonɓe lan jentade arsi kan yurmede maɗa nden nema ma on ko alda e hasbore wa kadhalika ko anoni kadi la yasihu sellata bay'u shay yeyugol hunde ala man yasta'inu be e dow ommo wallitorowo nden hunde alama asiyatillah e dow yeddugol Allah haraɗa andi sa yeeyi o ɗo ɗum ɗo ko beere o moƴƴinoyta ma sa yeeyi o ɗo ɗum ɗo ko waɗiroya musique mako ko murtinoroya yimɓe haray sellata nde on ɗon kadi yeyete wa yastakdimuhu ƴettugol mo golle kadi dagotako ɗa andi ko tongi mo yarde kabar beere ma kabar ka ameteɗo ko hendade joddi ko yoɓuɗama kon on ɗon sellata ka yeeye on ɗon sellata ka ƴette golle fima harrama Allah e fi konko Allah on harmini kon fala yasihu sellata bay'ul asir e yeeyugol e dimɗe inabu ɗen ala man yattakhiduhu e dow on jogitoytoto ɗe bi mana on waɗoyayɗe ɗe khamran beere kala mo anduɗa so soodi inabuje ɗen kanko koyo yaw o haama o moƴƴina beere haray on ɗon sellata ka o yeeye kala tawɗo ko yo yaw sooda yeeyita ma ko yo yaw sooda moƴƴina zi yara haray on ɗon hino yeeye li qawli ta'ala sabu dalol Allah wala ta'awanu wata on jaɓu wallindirde alal ismi e dow ka bakkatu natata wal udwani e jaggitere wa ta'awanu alal birri wat taqwa wallinore e hore ɗiggangol Allah e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala na wasi on aya ɗon no windi ɗo bi mana ko ɗimmo makko on adduɗen wa dhalika ɗum i'anatu alal udwan ko ɗum woni wallindirgol e hore jaggitoɓe ɓen wa kada ko anoni kadi la yajuzu dagotako wala yasihu sellata pew abadan bay'u silahin yeeyugol armu fi waqtil fitna e nder waqutu probléme e nder waqutu piiro baynal muslimin hakkunde julɓe ɓen julɓe ɓen hino fokkiti haɓude muskila hino yani hakkunde maɓɓe heɓe ƴettude armu ɓe piira hakkunde julɗo e julɗo sellata kadi ka ɓen ɗon yeeye armu ko fi honɗum a andini ni sa yeeyi ɓe kaafa ko julɗo ɓe woni ka soppiroyde soppugolle julɗo hino harmi amma si yani hakkunde maɓɓe hefra ɓen a yeeyayɓe li Allah yaɓotola ɓe fi kulol wata o wariɗo e kaɗo kaafa muslimin julɗo wakada ko anoni kadi jami'il alatil qital dendanangal alaji geri ɗin la yajuzu dagota ko bay'u ha yeeyugol ɗi fi mithli hadhihi al hala e nder oɗo alhaal jon non ko julɓe njelo woni yeeyde julɓe armu fiyoɓe yahuɓe haɓoya julɓe ka hoore leydi ɗo no wodi julɓe wonɓe moƴƴinde armu wallina ma sooda armu wallina habbo kala ka piiro woni ɓe tefa ko julɗo woni piyoyde julɗo ko kefere won piyoyde julɗo kamɓe ɓe tefa ɓe yeyay on tigi ɓe ɗaɓɓa fawtindu ɓen julɓe yo ɓe wattu yiili li annahu sabuno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalika o haɗi ɗum himo haɗi ɗum kanko Allah tiɗuto ɗon kanko nelaɗo Allah on himo harmini wali qawlihi e sabu mako dalol Allah ka o daali wala ta'awanu wata o wallidiri alal ithmi wal udwani ka bakkatu e jaggitere heɓoto sa yeeyi ɗo kefeero armu o yeehi o piiroyi ɗum julɗo a walli o kefeero e hoore piigol o julɗo sa yeeyi o armu julɗo yo yaw o piiroya julɗo a walli o julɗo e piiroygol o ɗo julɗo qalal ibnul qayyim o ɗo maki qad tazaharat gomɗi feeñi adillatu sharia
dalil sharia on ala anna alqusuda edo wonde ko faanda kon fil uqudi ka ahadiji mu'tabaratun wonde ko taskete dum wa annaha dum wonde tu'saru hino battina fi sihhatil iqdi e der sellugol aqida on wa fasadihi e bonugol aqida on wa fi hillihi e dagagol mudum wa hurmatihi e harmugol mudum fasilahu kafa armu yabi'uhu ar-rajulu gorko yeeya dum liman ya'rifu wonande ommo andi o felliti annahu odo yaqtulu bihi ko o wariro yai odo armu musliman juldo haramun dum hino harmi batilun gungengu don ko merew islam jabangun don sabu non lima fi kon koy mudum min al-i'ana immorde wallindirgol alal ithmi do bakkato on wal udwan e jaggutugol ngol wa idha ba'ahu si tawi non o yeeyi dum liman ya'rif wonande ommo andi o dirriti annahu odo yujahidu bihi ko habiro yai dum do fi sabilillah fino lawol dina Allah kan darora fino dina Allah kan marsira fa waray on commerce ko wadi don ta'atun dum don haray ko doftare Allah no wa qurbatin e battagol haray bi mana ko diggere o wadi wa kada ko wanoni kadi la juzu dagota ko bai'u silahin yeyugol arm liman yuharibuna almuslimina wonande odo be do yahay be haboya julbe ben ndare ko julbe wona habede siri hande ndaron ko julbe wona habede mali hande ndaron ko julbe wona ko julbe haba libi ne bali ndaron ko julbe haba Afghanistan Iraq ne bali watte yili tawanon an juldo ta kongol ma hino tawa e dum ma armo ma no tawa e dum ma ballal ma no tawa e dum atawai Allah don pute selbike nyebbe yawide andai kaderi moya bi mana kon fala wiude juldo tawti kefero koloburi kefero selbike kefero tewtike kefero o dabbay ka o tawya Allah aw yaqta'una bihi tariq ma be tajira dum laawi be kopira dum laawi yeygol be do no harmili annaw sabu dum do fow i'anatun ko wallindirgol ala ma'siyatin e do gejji wala yajuzu dagotako bai'u abdin yeeyugol jiyaado muslimin juldo li kafirun ande kefero fitu maccudo ma on ko maccudo ma yeemo lernde falada sellata ka yeeyamo kefero parce que henya kefero on ko yamirtamo ko mo inanan bere kefero on ko yamirtamo ko mo inanan sanam idha lam ya'taq alay stayuni urin dinaka lima fi dhalika sabuko woni kon e mun min as-sighari immorde hoyende hara yahoyni on don wa idlalin e hoyende ko gotum al muslimu jullo lil kafiri wonande kefero je jullo dum woni hoyende wa qad qala Allah ta'ala gomdi Allah teddo don dali walan yaj'al Allah Allah wadanta abadan lil kafirina hefera ben alal muslimina do julbe ben sabila lawol ngol be jeyirta be mangal ngol be folirta be Allah jonnata hefera ben on priorité si annon a jetti a jonni dum hefera ben wa qala an-nabiy annabajaran sallallahu alaihi wasallam maki al-islam yu'la kanyun ko toway ya'lu kanyun toway tun ya'lu kanyun toway tun marshaytun fejjitototun wala yu'la alayhi kanyun non towetake hore mudum mi anda son fami wa yahrumu hinu harmi bai'ahu yeyugol armon ala yeyugol jiya don wa yahrumu hinu harmi bai'ahu yeyugol mo kanko neddo juldo ala bai'i akhil muslim e do ngengo musiddo makko juldo bi mana argol ballo musiddo mon juldo ngengo don kadi no harmi masalan kan yaqulu wonande o wi anta limanishtara wonande on sodudo silata limanishtara no wodani kala sodudo silatan marchandise on bi asharatin sappo mi manara mi faway mo tonoji sappo ana min oti masalan kan yaqula wonande o wi anta limanishtara wonande on wondo sodude silatan marchandise bi asharatin budi sappo o yi kiliyanji on ari no yobude dimmojo makko on yobi kawtaljo makko on mbudi sappo fi kanyo marchandise on kon kanko filto to ara fi moneta dimmojo makko yeeyu ka balla golmo o ina he ko an kiliyan dum no satti aruga ana min o te kam
mi yeyete mi jonnete mithla sifa konko yeeyuma ɗum mbuuɗi sappo min mi yeyete ɗum bi tis'atin mbuuɗi jeenayi argamin mi ɗuytante ngungeygu ɗon kadi no harmi aw utika khayran minha ma ɗum ko gonga mi yeyete min kadi mbuuɗi sappo kono min mi yeyete premier qualité o masala mi yeyete ko ɓuri moƴƴude kon mbi thamaniya hara ko même coggu ngu mbuuɗi sappo min kadi mi yeyrite mbuuɗi sappo kono ko premier qualité ko ɓuri moƴƴude kon ɗi façon boloy ko waɗete ɗo ɗo fou haray ko commerce ni kono na commerce yamiraɗo on ni wona commerce du'anaɗo on ni bal ko commerce huɗaɗo on no yo Allah dandu en قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللهم ماك ولا يبيع بعضكم وتيوغا امودون ييو على بيع بعض ادونغيغو يوغا متفق عليه حديث ان كفتنادو وقال صلى الله عليه وسلم لا اللهم ماك لا يبيع الرجل وتغوركو ييو على بيع اخي edongengu musidɗo makko muttafaqun alayhi wa kada ko nani kadi yahrum no harmi shira'uhu sodugol makko ala shira'ihi e dow sodande musidɗo makko julɗon musidɗo ma on no yawde sodugol yaha balloɗamo fi an ya sodu ɗum waɗatake foti noon ko sodugol teren foti ko yahugol luwa suudu foti ko yahugol luwa place ka yeyete foti ko yahugol ƴetta golle anda musidɗo maɗa on termidama on poste ɗon ha famodirama an yaha wubba ɗon bonnana on ɗon ƴetta ɗum ɗon fou ko sodugol e hoore coggu musidɗo mum kan yaqul wonande o wi'anta liman ba a yeeyowo on sil atahu marsandise muɗum on bi tis'atin mbuuɗi jeenayi o ina heeta yeeyi on mbuuɗi jeenayi min mi fawete ashtariha minka min mi sodirante on marsandise bi asharatin mbuuɗi sappo a wiiɗa bayirande ɓe 1 million min mi waɗanima 1 million 500 oya accita 1 million on jaɓa 1 million 500 on oɗa hari haldidama ha fotti a yeeyi ngeygu a soodi sodande hoore sodande musidɗo ma o ari o luwi magasin on ma o luwi suudu ndu 1 million ara inna he min mi yoɓete 1 million 500 ma ɓen ko 6 mois yoɓuno avance andaroɗa inna he min mi yoɓayon ennan avance ɗum ɗo fof ko façon yeeyugol e sodugol e hoore sodande musidɗo mum on wono ɗum ɗa nane wonirri yeeyugol e hoore yeyande musidɗo mum wa kam yahsulul yawm ko jelu non woni heɓade hande e nder nyallal meɗen ngal fi aswaqil muslimin e nder marseji julɓe ɓen madina kamen Konakiri ɗo e marseji julɓe hedditiɗi hono leyɗele arabu e leyɗele julɓe min amthali hadhihi almuamalat almuharrama sifa ɗe gollidandeji ñidduɗe bonɗe harmuɗe ko kaaji jelu ko action ji jelu wonɗon yiwde e nder marseji meɗen enen julɓe ɓen hande ka goɗɗo arata sooda e hoore sodande musidɗo makko ma o ara o yeeya e hoore yeyande musidɗo makko ɗum ko jelu musidɓe julɓe mi landiki on ɗum fo yajibu no waɗɗi alal muslimi e dow julɗo o ijitanaba dalika woɗɗitagol ɗum sa andi min Abdoullahi kala mi termidama o magasin ma mi termidama o tere ma mi termidama o marchandise ma mi yewtidama fi o poste ma mi yewtidama fi jombugol oji o potto ha mi heɓa ma ha mi faɗa ɗulle min Abdoullahi kala mi heɓa mi ɗaɓɓata inchallah mi ronka heɓude kono fi ɗaɓɓuɗi lam moyen a immike a ari komi yoɓi 1 million mi yewtidama ha mi fottama an ari a dariki a wi 1 million 500 ɓeya kadi ɓe jokki aduna an e maɓɓe fof on heeɓi bakkatu wanna hayu anhu e haɗugol ɗum wa in karahu e añugol ɗum kondana ala man fa'alahu e dow huuɗo ɗum on watte yil wa min al buyu'il muharrama no jeeya e harmo ngenguji harmuɗi kadi bay'ul hadir yeeyugol jooɗiɗo ka saare résidence jo ka saare yeeyangol lil baadi wonande wonɗo ka fulawa wal hadir ko wiyete hadir ko wiyete ñiɓuɗo wal muqimu fil madani ko ñiɓuɗo hoɗuɗo ka cae wal qura e ka cae jene wal baadi ko woni baadi al qadim ko on arowo min al baadiya iwa ka l'intérieur pays aw gayriha ma koye naɗum an yiɗa jooɗi ka capital ɗo ko ɓe itti ka l'intérieur pays yo jaɓa jungo maɓɓe yeeya ɗum coggu towngu jonnitaɓe coggum fanɗukum ma waɗon coggum fanɗukum hakkundeji mon fiya yawso yeyoytoya ngeygu towngu saloɗa hollidirde ɓe sooda ɓe ngeygu towngu saloɗa kadi goɗɗo sodana ɓe fi an ya soodu jungo maɓɓe coggu hoyngu joltugu an yeytoroyano coggu towngu ɗum no harmi li qawli sallallahu alayhi wa sallam sabu makone laaɗo la yabi hadirin
wota jooɗiɗo ka saare yeeyan libadin wonɗo ka fulawa illa koyna gotel hara ko wonɗon ka burure hara ko on ɗon waɗi prix mum on waɗi condition mum on waɗi hoolare mum nden e weya. qala ibnu abbas radiallahu anhuma la yakunu lahu latantako mo samsarun dalil e ɗum ay dalalan dalil yatawassatu bayna alba'i nelaɗo abdullah ibn abbas wi la yakunu lahu o latantako mo samsaran tindinowo bimana kanko jooɗi ɗon ka saare haɗi o wontana o iwɗo ka lentirirde pe yeeso armay mi hollama yeeyeɓe coggu janungu armay mi hollama kiliyanɓe sodayɓe piri towɗo haɗi o wonanamo samsaran tindinowo ay dalalan tindinowo yatawassatu bayna alba'i wal mushtari wara o fonna ter o nunɗa hakkunde yeeyowo on e soodo on ko ɗum o hanno wadde. wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki da'un nasa tertode yimɓe ɓe mbiriskillahi arsiki ko Allah arsiki ɓe kon baadum yoga e maɓɓe min baadin immorde yoga taw arɓiso ɗon ɗon bonna non oɗa ma bonna non oɗa. wa kama annahu wano woniri ɗum la yajuzu dagantako lil hadiri jooɗiɗo ka saare an yatawalla nde o hikkoto nde o halfinte nde o daranoto bay'a sil'atil baadi yeeygol kadi marchandise ji woni ɗin ka fulawa ɗum ɗon kadi ko ɓe ka fulawa yo ɓe akkidimo. kadalika ko wano ni la yanbaghi law hananamo an yashtari lahu nde o sodantamo few wal mamnu'u haɗore nden huwa ɗum an yadhhaba al hadir ko nde tawa ɗo ñiiɓuɗon ka saare yahata o taw ilal baadi ka burure wa yaqulu lahu o innano yamoto ana bi'u laka aw ashtari laka accuɗo min mi yeeyantena accuɗo min mi yeeyan ko min ɓurma andude ta noon ko fino hipporoya ma min mi sodanta an a anda motoji kelɗuɗi ɗin a anda marchandise kelɗuɗon min mi sodanoyte tamo andi kono yettira o jungo o ya 6 million o ya o sodiroya 5 million o watta 1 million on ka jiiba. amma ida ja al baadi amma si won ɗon ka burure kanko tigi o ari lil hadiri o ari o tawi jooɗi ɗon o talaba min o ɗaɓɓirimo ballal min mi ari ɗo mi anda situation saare nde mi torikema mi ɗaɓɓirima an yabi'a lahu o ari o ɗaɓɓiri jooɗi ɗon ka saare nde yeeyantamo o yestari lahu ma nde sodantamo o waɗimo hoolare haray ɗon fala mani'a min dalika haray ɗum ɗon haɗaka ko haɗa ko so tawi woni o jamfike haray ɗon oya acci fof hoolikemo kanko o jamfike. wa minal buyu'il muharrama musiɓɓe julɓe no jeeya e ngeygoji harmuɗi ɗin kadi bay'ul ayna ko wiyete ko ngeygo ayna. wawa ko woni bay'ul ayna an yabi'a ko nde on tigi yeeyata sil'ata marchandise ala shakhsin e dow neɗɗo bi thamanin muajjalin sabu piri waɗaɗo date bimana ñamande o yeeya marchandise on o waɗamo ñamande thumma yashtariha min refti kanko tigi kadi o yiltito o sodida oɗo marchandise e jungo on mo o ñawli bi thamani haal e piri fewndiɗo non hande aqalla hara ko on piri fewndiɗo hande ɓuri fanɗude minal muajjal di piri satinaɗon piri ñawlinaɗon. min da son faami hino ɗo ɓe addande exemple kan yabi alayhi wanonde o yeeyatamo sayyaratun otowal bi 20,000 fiyo jonnumo guluje noogay ila ajalin ha e lajal bimana o ñawliramo otowal fiyo yoɓitiroymo otowal ngal 20,000 ñalande kaari andi o ñawli oya otowal ngal ɓe haldi ñalande kaari o jonnaymo 20,000 ka wiyen $20,000 masalan non thumma ishtari ha refti wara o sodita non otowal ngal min e jungo makko bi 15,000 $15,000 guluje 10 haala tan o ɗon e ɗon yusallimu halahu o ƴettaɗi o jonna oya o lima $15,000 on cash o jonna oya andi no himo ñawlinirimo ngal otowal fi 20,000 on andi ɗo ñande daton hewtoyi oya be o ɗaɓɓoya 5,000 e mbuɗi makko ɗin e neneji makko e mbuɗi makko ɗi bi'eji makko ɗi o marno o watta e hoore 15,000 mo oya yoɓi mo on o yoɓa oya on andi kanko 5,000 makko yoolike ton oɗa heɓiri 5,000 jamfa nanda son faami kala kon faamal o nodda ka numéro téléphone wela faltindirde 657 60 53 09 631 même numéro 628 même numéro. hande kadi wa tabgal 20,000
heddo non joni o guluje nogay do fi dimmati ka dande makko dum do wona e dande makko ko kanko yobata ila hululil ajal hala jal wadangal ngal hewta fa yahrumu dhalika dum do no harminani li anna sabu dum do hilatun ko al hali yatawassalu biha mo hebirta dum ila riba faade riba fa ka annahu asikkay kanko ba'a darahima o yeyi dirhamuji muajjalatan wadadi lajal bi darahimin e sabu hendagol dirhamuji halatan al hali don e don ma tafaduli wondude burdugol piri on dum no harmi wa ja'ala sil'a wada marsandise on e hilatan yiltindira dum fakat pet fi tunno hebira qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nala maki idha tabaya'tum bil aina so yeeyindiray ngeengo ayna e ɓe makan si on yeeyindiri na wasi ɓe yamir ɓe haalan en si waɗama ko honɗum waɗata ɓe make hinon ɗo si on dagini ɗo commerce on fubbike commerce ha on yeeyindiri ngeengo ayna ko ɗum woni o façon harmuɗo mo sifiɗen ɗanane wa khattum adani bal bakar on jogitike e bukki nayɗin ko fanda jogitagol bukki nayɗin ko wontugol ɓaawo e kala piiji moƴƴiɗin on tigi wona ɓaawojo wona leetuɗo tun kañum wona nigilisuɗo ko ɗum woni jogitagol bukki nayɗin wa taraktumul jihada on tertike haɓugol jihadi ɗiɗo piiji tati si on waɗi kunɗa on tertike ɗiɗa ɗiɗi sallallahu aleykum Allah wurta e dow mon dallan hoyende la yanzi uta o ittatande minkum e moɗon hatta tarji o ha ruttoɗon arton ila dinikum faade dina mon kan Allahu akbar ɓeyden wattude yili musidɓe en julɓe hawnaake sababu ɗi golleli meɗen ɗi Allah yiɗa yarlaki woni sabu yonde hoyende woni hoore men yo Allah ittan ende no newri no moƴƴi